Orikura Lions Club habwa District 411B yakirwa bebembezi bashema kandi ubwo babanza kumurambuze bukozwe okwera abantu baburijo aba bodaboda abana n'abagurusi ni bamwe mu bahwerwa kandi aba yabijusya okora tebiragiro bya hanguto bwanyuma aba batareke hururiyo kwatera batakwebasa omu byahebwayo haba harimo bijwaro ebyo kweshweka ebyo kunywa ebyo kurya n'ibindi bingi abazeye abantu bakuru barabandondo maka barimu mwe bana babasigaho nebindi bafa batarije nabo nturiya ngo twabasiho buyambe ntuyamba abantu babe n'amagara marungi kandi n'ekindi kitukukora munonga no kuyamba na Lions. We are there for each and every lion, and wherever there is need, there is a lion. Ejo niyo moto yitu nk'aba Lions. Ya kuyamba abantu konka twenda n'abantu abandi beje batujoining. So Lions n'emikono tukatuli bingi serving aje. When we are many, we are good to go and we serve many. So abantu nibatekateka Lions naye bagiga tuko chiri. Konka Lions tulaba gigo mu mitima because ntuyamba abantu out of our own pockets. Mwe bari kwiza kikampa iki kintu kimwakora n'ikintu cy'amana munonga mukama yongereho muyongero ko babacuncu abamani mwe bari munonga. Encourage our support. Should you need any assistance, please let us know. We are very much ready and available to help you, especially issues of security, issues of reaching the community, the people. Abakwemba banza kuza mu iguru nini ahizoba rya ibya ngo hatumugenda ahizoba ryawe ahabuya ngo ukora umarize oteka teka batahi babandi kuri yakushire mwene hanga bareka kutahebuzo bi. Lions Club yashima nikimwe mu kigombe cya Lions hegenderire kwera abantu batarikwebasa omuringo gutarugumwe na gumwe omugandi abishitongore cha Southern Paints hechurukorera nje mwihanga bakwatira hekanisa ya All Saints Church na nemichebe yeranji oksigenju ya sabadigono neyombekwa eranjeje kwasiwe Reverend Patrick Atwire kandi guyasima ba Southern Paints abogumana babakwatiraho ngo munonga bwa buckets za paint 13 ezimwatuhereza oksiga enje ya sabadikoni okureba ngo yahwa kandi nkuko twabiri tune target of course omwami Fred tumwe nakimanya abo kuba ryakatiko twabe mutandike enjeji omwaka uguhire okwezi ku 12 ebiro bena byo ku 12 tukakora target kugira ngo umwaka ugu 2024 enjeji ebenehwa no kushaba ubwo mu cyaceji kandi nkasadoli niko kutukumanya mu tukunda gukora n'abantu ninga twine cyabugu turahawa abantu twine CSR cooperator bambe CSR section yitu eitukoza kwikiza ubuherezo omubantu bitu so izoberi bashobora munonga kubantu kora nimwe ko kutandukora kandi mwe bari kwakira irangiye twabahereze kuza ku paintinga enzu ya Chidikon. Fred Tumwine orukuru byabuwombeka bwa All Saints Church hona na jango bakahandikira bitongere bitari mwe na bumwe kubakwatiraho bitabasadore nibo babandize kurugaye bakabahwera. Request tukazihereza companies nyingi zo gukorera nji kunka mbenu okwetwa no kwinji kunka bo kugira bata abagaruka muni bace mbenu sadori niyo rangi yo company ibasize kutudonatingira erangeji kandi tutire yo sente yona nemwe eco rinyana ngutubekiri emichebe yarangeji yona imaziroho sente ziri kurengo 1,800,000 omusente za Uganda. Awa TV Western Susan Charsima na Senyo Mogideon.